Kubli bulan Ramadan sekepua gajang pi bat ni pedang sobha syikni program jengi kemarin ting. Tisha begini syafran yang gajang keran gajang ni mau ko apin ai ka jing itu syiki bat ke pet jekan ke program gajang ni kemarin ting. Nga dia orang te pengrup nga dia vokalis jong Ramadan nga dia founder jong akan dia grup and ni dan rio ebok hinyota ide betem ya bass te ini dia scam orang dia te iji betem ya lead guitarist te ini pada newest member jing yang shuya don hi we are gig dong tementa pe ini te keteng lawan penting te temika keyboard and ngidon si we member is mentasi pada imlap te keteng wan rabok rani te di drama jing ita di ba go found lang mencakin te nadu 2019 te mentasi pada imlap untuk lawan ni hera ha Te kende ko batai kumu vi poi ban form ni dengan band gajang pi. Kani ka band menca perbangi dang police po downtown Sigoti te it was around 2019 ya saya kendo ya tai wan rabok rani tai drama te ngin saya don kani ka menca ngarung dalong not that much into music te me itu bla tem lupa so ndang lai songkai lang la ya sedang tem malam malam tu sedang yuk dengan vibe and ni persyang banyak ni ideas jong tu and ni stu bangi vibe bahang ya ki ideas kini ki what do you say perspective ki hap ha jeng roi ki so that's how it started ya dap nang tu bering sa wan shilong ki don ki we ki members ki bala join tang ba let's say maki pada him light pour ting don la jong jinon kama te ngin saya kenduk pada finally kemni kan saya kenduk si scam si rio sa ilawan pada Kumu vi kenduk pada flat matai ni. okay first of all yes me and the drama te de kenduk na po nadu hati and after that in sa poi ben sedang banyak compete kini ka make icon ni it was around which year was it 2023 2023 what? yeah so around 2023 in saya yo contact when ini kan itu drama te in saya syong saya jam lang ye pek ni ya ham nem ya jemut ye te dala so tu ba ya ham ipre te in sa kenduk saya jadi riu ebok dan nang ta bre lingban ipre in sa kenduk saya scam bre kan so the same way ngilong ya jam ya practice ya hab jingmut ideas jing ya hab mangi wan la jong background fi long nga wan apo soft rock te teng komini wan apo alternative rock metal same as him te nga apo grunge rung awan ngum tu so somehow begini ideas hajuk ya wan la hajuk so that's how it formed dala Blend in lang pada kung tapi nak kacang ka genre mo kumu vi blend in lang pada mental vi raya ka akan ka ki jak jing vi raya. okay jingrai mostly bangi blend bahan kong ada ini bahan niki bangi skap lang siya di niki audio slave Alice in Chain just slowly kan sawan alternative rock kum jong alter bridge itu through those songs ini sedang banyak vibe banyak and kumno bangi blend pada kalong ba first of all ndang tahu jingrai nga bot drama dangi tahu ngi penya what is ni pen biang siya main structure jingrai dan dalam biang main structure bre ngin saya kolab lang begini bre tekin sa penuan idea jong and then ngin saya fit pada kum borok ka coba bre Bun ki jing vi raya ka di pi tahu hi. mostly bangi tahu manta ngi dang adon around 14-15 songs so kidon ki ada recording itu tamangin saya release bre slowly Sempat light. ya Mana baju ni baju tahu hai ki jing raya na pedang ke grup jong office ya. first of all bas dang ya ka tune ya ka lyrics ya ka surmom ta tengah manga and then along with that drama jing one about khai ten dai lingi la ya biang nang tu ngin sa approach lang ngin sa shim jing mut lang kini ya La bun ki jakam vi perform live ya. ha ni la perform sya jawai nang ta ni apa make icon te MGMP ru macam lai le te nang ta sa ni ki kidon sa ni cafe show sa itu iru ha Vi perform ke Meghalaya icon film. Fila you fi job ne fi. Firstly, I'm sure 2023, mga mentioned earlier, reporting ngi should qualify, but we didn't win more. That was our first time. Endangi lalik pada yang 25, 24 hamdan nama 25 kini last. Ya last deh. So yang 25 pada ngi your first runner up kin. Ti
Jadi bentar ke kam semua tenat mo ke ba kapo pihak lah ben perform live. For me, it's the David kata vibe here kalau. At first kalau nervous kan tu, it's nerve wracking kalau. Kalau kamu try ni show kalau best nak best ting kalau kamu frontman ban keren kamu ban pen shit buat bahaya tu kalau nerve wracking dah mah kalau pen seir tang anda layak ke show piece dang sto that piece tu bah you belong there on the stage pila ban vibe ke crowd dia. Let's see if you don't even observe lalu ta. Ngata so bang long ki crowd ki la ban ki bas ki sutnat man ki ruai lang ke jung ruai ke ba kanu ke jung ruai bang item si kita kinang ban ruai ki ruai lang te kata ko ba sutnat ki crowd ki la ban response ma. Okay, balong memorable bahate kadi ka bangi temning kong syama por badang dang join kata di first gig but ini Rio Ebok business sport joy. Te hang tu kalau memorable bahaya nga kemaru ba ngayo best vocalist te. Kata kadi ka it's a good memory yang ate. Te siapa cut waku. Kadi ka kadi beat contest. Te kata dia positif bukan negatif pada nggak mau sak kawe kadi ka ba tem apa laban madan laban yes ya katu te ngilayat prepare too many songs kelajurong plat ka show and itu ibri pas dak long exhausted kelalu plus ka kreat dari telang tu hang tu te ani mau sa we did prepare tang ba let's say kam tahu bahkan long successful tan show ngisla show pandap that is on the negative side dia kata ka you. And one more memorable kadi ba one of the most memorable gigs kadi ba yatho i drama jangi iwan rabak rani ha te yatho obat i samari alis te hangtang ya performing kum kaban into so that was skotuna cha tu sima ban i baro shi sam ya don lang tu so ngi perform ta apa wenda me kin to ha ani piru yuma best basis ke best basis kini tu last migle kan mengiyo first runners up mah mengiyo first runners up kini last it was migle ikan ni kan 2025 ya around March ni tu tadi yeah so around March tu ngayo best basis tu first time hiru banyo best basis long sutnat so bang sutnat so comment mah mas nyok phone chi yang comment mah pe ngayo best basis chúng ta lại sutnat If you expect if you kata pon if you okay expect hi long so expect hi nong la persiang la practice ba la ya la practice ba hi kam tam la ya la shna ba ki ref ke geru la le ba ki feel se ru atem ha ru pertama kejeng practice buat kejeng trace hitam miok hiu so dan itu ban yu iengi kejeng trace hitam kejeng kita kadi ke mensim jeng ki bele bang haban lang habari na bapang ngi trace hitam mo ke hai ke jakan ke snong pi performance se shaba jong ke jela ke jeng ba filong ke ba ya I mensim pi ba ke ba long dan memories happening ke kin hontam ke jong fi se hadu menta until now te inang mengimpat you outside te idang doni project iba nilai sign contract. So we're waiting nomor kiong bahkan sa kata ka project kadika Northeast Development Initiative. Kata ngila sign lang wagini kiban sum kata Cave, Necroscope, Ria Sharak, Strange Origin na po Garo Hills, but mengi remnants. So ngi sign gini san lagi ban bangin jo ben perform outside ngila penbiang ki portfolio and everything. So it depends on the venue pada ki ya ijit ya nonang tu So it's around kini winter kini for winter bakin saya tu bahas halor kata. Temen if you don't get your live record ilan no finang simple ban release gitu gitu juga. Hoy kementar ngidang ya simpor hi marbangi mud ngidang plan ban plaj album hi but ladaka simpor tante ngila ban plaj syaki single iru tu Tengok kok ban klip ke jeng kelima kijing sa jeng kenma ki pat ki norway dan ki nong tem dan kene ke jela ni ki haki jaka ba flat ju perform. Okay. First of all te kemban ong juba kalau tate ngan keren cha hapo band jalan jong first of all balong memorable dengan kendo show drama jing itu stia siapa guati te tanang tu sharu it was a spark te kaba highlight ini ban move on sakmat and after that ngi kendo pada bakam lang more dedicated kum Rio Ebok ang tasu scam they bring a lot
and sa ilawan. They bring a lot to this picture bangi don teh hangi. So first of all kata kalau until now it's going well, kalau memorable kalau nadu kaba first gig na kayak mo sa jing kenal kita. Thì outside the band ngan ong ban khamlong memorable te kia bun phi ban ong sini te nor sini te ki nong rai nong tem ki babun ki babet ki batrim te ban ong iwe ban jiru suna because everyone they don't bit la kajong kajong ka jing ai jing mut jing everyone is memorable sini te. Kung buat video pin kre nakibenta ke jung kop bat ki buat rekam ban jung pin kre ke jung pi should make perform live dan ni ka recording ni. Okay. Jing pun kret te like always sih ngi practice live bit nta. Ngi practice live ngla ya. Around 2-3 kat balat tamam tai por te ngi ya dalam long peak season ya bun kam kun ni. Te don hi por tang sin stew room tu. Te ya persiang hi ban khamlong consistent har ta kalian kan. Te ban kret te kata hi kadi live bi and main ya ka original songs ini tega debe ka lyrics and everything. Marka lyrics tega it's very important and even ka tune ru marba as of ya ka bamanta ngidang ya thau jing rai halor ka issue badang long very sensitive hang ne po jela jang imo kadish hang growing number of AIDS and AIDS patients and kanika drug abuse ka baklan ba sini. They right now kita concentrate fully be kata ka jing rai banginnya ban lesian on belong ban I sim para nong tem para bat ikiwi ru ba we should take this seriously kan ka issue ka ba dish pang AIDS and drug abuse namar ba we cannot wait ba lanu kan wan haka kurdop yang jongi we should fight it laduk manta teh menong ban bu teng ban bu yeah, that is the main thing. Lyrics ka agenda bangindra mengi kata as musicians we should do that ba indra ya ka what do we have to the stories ngita what do we have to bring out kata ya. Pak open chlori pisa pin ya sedang bantam lang kunya kum akan hon na. So do you have something to say in that? Okay, I'll start. You can add. Jing shlur ta kata hi ka ba ong ba. At first ngidon tang arut untuk deh. Kadon hi kata jing artatin untuk. Hadin friend dala akan du ki musicians untuk dala poi lang begini sedang shlur kan. Sedang shlur ong ba like we make sense that our music makes sense. Kata siya kapon shlur bhai kan. Ting like kendo lang. Kung first ngay kendo pa irang tay ngam ba long ngam ifun I bok ato ko por ni. Ifun I bok ngay ong Rio no fi lap man pentam hi mo. Okay fine ngan persang mo ngam panang ong hilo to por ngam ton ban siya ban ban hilo ngam tam siya dong no. Ti ong tongan persang kat mangala mo. Ifun ni bok ong tongan wan kan sa persang ban persang practice kay snap kay gijin rai kuno ti kidi ka kujon rai if snap kay ba fi snap man snap gijin rai ang ngarang snap itu obviously if a alternative rock ay snap alter bridge gitu ya ini jing sangat wan po metal background ong sangat bagi metal band so adon like that romance first band to 2009 itu por itu nang tu ngalas stop no kam sure ada pat la phone ni iPhone ni bok mah tiang sa okay persang kat balai dei bok mangan tem ki ni kong khlambut khlapat mut ban ong ban tem persang sa nang la dem la pakin bet ki hadin nang on ngashu persang ni maki tu kisnat bat ngaso ba kay biang kaya mga kini ngila ban ya panjulong ban ya combination ko biang ngasay ti kuntai Ik penlong ber ifire min shaf om bidan nok wake ban flan batay knep da kum ik penlong fi ban
Kami ban lum ya tem shoot ne ban ya dan bentalang bakui bakata ken hon ko min siapa. Okay, da. Min schwa ba kakin hon naik da romance to first ban mungkin sang middle ban gede. Ti jing yo tem shu kolong ba glai don nakajong jong kam kum tu. Ti hadian wat nakatu ka ban tu hadian hakipol nang lai nang tu da suppose I mean like da la nang kami tem shu tu ka ban ti masih puil session stu gi ban middle ban siru. Ti la puil session stu ti hadian ngapoi sebut gi ban apa malki thì begitu ngamla ban ini baru syukut dia preng ngesit lab baga kiban sapo shlong hi almost kisit long kimla ban long ban ne ti long ta thì mata kia ne ka si snam ki job ka nong ka competition ne ti ki lakut no thì ngaru shlong dong ta subut bi ki jadi nangai kenduk bat ki masa kani ki ban ngasum ta kham stable kham de an Ni kalian tu favorite first time fidang dan ken hon ni pula dan first time. Buat bagi kon kau dong don thì chừng lòng nervous chừng lòng excitement là đi rồi đi thì masuk tu long nè cũng nó nè chừng tadi buồn thì at last part của mình lấy kenduk lang để chang để ai thì kita share cái anh share cái ai thì ông nang tahi le ya manta Matan owner la ita ma kham slami ma bo riru musya ita matalang hi kiban se la khambu ni ba ya ba tam he te we kendo ikine pada kalau nta ke long kowe ke dik jingnya ne te kaban ne wa te ka practice ru jumju ya kudu dak kam ya compromise sen ong ya lat practice la ya one way te ka start kan ta ma ba bun kiban se ting ki members ini tu akad untuk awan practice nak ya tasim lah dalam tajen jahat ni tiga buat kini tak kamlong entah kan long iyo practice ni li sisin studio ni asin studio tentang iyo ni practice tentang apa ni long kijing baru long lah nanti masuk entah lah kam susuk tu malah halu pagi ni incu dia mengi incu modify kindia pinsa nade babuan ru de tong tempai kam long kasuk bahan kasut babat kan ya kila dan lupa kini ki ba komposi itu te kamda penpun kam juga kan ini lo jaki we ki ban bade so jare kata no hab I dedication ala jang ru ban ha thao jing roi ai te ba kini snow sup entar kila don ba ben ong ba iyo te bat ki we ki ban sebenang tem ni pa dan are likely ki we ki ban sebenang tem te hab lat borak satu babat kini hamsting ya. Kebanyakan kalau katamu kum ken hon ni ngindan met la ka jong long pi pindan la ka jong tu la ka jong Tika ika jing sugo jong pi ba kum ken hon ni di bandan lang kuwi ke jumot. Kalau katakan. First of all, kembali mention tentang about practice. Hisian berpiladon kan ka respect for practice. Kemudian pila be maintain ni kata. Long kembali orang mau ke structure ngasushna betang ke structure. Masna structure and ngaruh ngaburam ngayaki kemudian bang I made this ngasna kemudian haptem kum type share hamun tai ngi main thing dikata respect for each other's talents ngi have respect way kan dikata sab no te ngi ailat kemudian ong ba sisin la thau tam hap kum ta kalau ngi I freedom ya borok ban express lebih tu jing rai ngi sha betang ka main structure so kata he ka perlu ngi ban kumno bangin blend lane bangin like need on 5 personalities to bring it together te long first of all katai respect each other bu ani ka what do you say mdei ba pin bu boundary be halor to jing rai explore what's good katai can main thing Di nak poi tak coba kot mah sang ke program ke sini ke jingli bakadu pabunga wan kali kong kalong ba ki pidan ban ong kinong kershan ki jong pi lene ki ba pet atat kan program ke jongi ki bahinga sam ki jong pi ba ki torlok ki wi kin hon ni ba pet kin hon tam na ka chala ke jongi from my side te yaki sha hayeng shama kata te mostly kani ka jing atem te ting la like tre kan da wai tre saban wan phai shayeng saban poi miet kata li tu bamla du ira tadi saka blog untali uncali practice ni practice share jong drama wish po limer no te
ban le chati ru jing block fis thu i kat ban poi chati ru dang ta saban practice sabun wan thai ru apur khat be tu so mostly hiang na mut poi slam be kata te ngishu ya ta hi long ai khu ble hayeng sho ta ka ba ka jing poi met tam de shu ba ka ba kai ka la bun hi la ba shu poi met poi aim tu hi ka support jong ki ru pada tar ka ka long very important and sagi perlu ru ki bun bagi perlu ki ba don't fit hangi ba ngin will do something te ki bun bagi ba long supportive hi ya kita ki perlu jong ka ban jong borok ka ko ban ai khuli ki ru ha Nakaliang jong. Nakaliang jong aru ngai ku beli ke family ni kong ngaling adon family kalau adon lok adon kun ti ban pet ke family ban pet gi kun bat ketem kan ni besok hi ban be kam ma de tre ti hap ban splat por kum tang hap shu adjust ke time ma kuno hapor bi tre kan ko por di practice anu ko por ba fitnet ban don bat ke family hap don bat ke family ru di ban ban shulum don bat family hap don bi first priority di family ti dala ada family mun apply por mun practice aim tu teng kumong i rang tai ma poi miet la ada one time one practice teng before the showing hap ban practice come slam de si mo i kam mai hat kam practice ba kan nong te kam poi miet hi lo cuma dam li ka jig support nei yang le si nei lock le si kam tam ni ka jig support jung i jing ai musim long ni kam you can tai Nakaliang jong. ngaruh kacau hi mungkin ini ngaruh atau nilai di support bagan dah kan mah jing poi miet bisa pun sien awak hi ham domin dah di support la practice la tem ni ngatre kitiar mah di equipment su dan kamuntir yang kilong very supportive tu di ailat yang itu apa min thiệt cái gì thiệt cái tay mà bằng đồng cam bằng nằm ta cả bàn nhé thì hôm nay hay yang telah ai cũng lấy vài cái pot lót rồi thì lòng ai cái kerjaan mà kan man kisah yang ini kejutan kiwan baik yang kila support mah even family jong sa ru shi ban ba tai jing internet ta kinuan support sure okay jing support di tinggi dan kam mah teman sungguh gila le adu entar tu sungguh bah suplemen mah kita mungkin tay Jangan nak kalian jangan ada kata yang aku ada player yang kesam especially mai bai ailat dia kan dong akan ni music industry mengkawai plus pensilur IMCMA je sabah dan kajian yang hanga banga especially ia kun kado sabah dang pulih nangai te kuntahi te tanya kulai yang macam tadi bagi kersan ke yang especially ali berang pulih tentang banyak equipment kebanyakan jah kalau bang patre te ki support dengan kata kerkom te langsung sibun mah but juga ki perlu ru ki ba ya IMC ai ki por ba kim ba long kim kim lai yang ki la kroi benerau kita kita hi Saya sin ba kuli shibun ramlan Singapore ka jong pi but nak team ka jani wish all the best ai finan ni chakmat mo perform khamha nang kiba snap kan yo min sim but I wish all the best ka program ki jing roi ba pinang yo ban light ro